Kako si zadovoljan od koncerta u Kavadarci? Super, baš lijepo, poslije ne znam koliko godina je prošlo, mnogo. Ja imam 60 nekog godina, te pamtam, imam srce. Da. Bilo je jako lijepo i drago mi je da je bilo posjećeno, da je bilo dosta svijeta. I eto, poslije dugo godina je ponovo u Kavadarci. Makedonci te mnogo sakada da slušam posjećati. Pa volim i ja, sakam ja Makedoniju, tako da eto, to je uzajamno. Sjećam se naših starih koncerata još iz 70. i 80. godina. Dolazili smo ja i Kemal Monteno, ja i Indeksi, onda i kasnije sa Lokicama, Dadom Topićem. To je bilo, ali ovo poslije raspada Jugoslavije nisam dolazio i drago mi je, evo, opština već treća godina da me zovu. Bio sam ranije spriječen malo u nekim dogovorima, ali drago mi je evo i da smo ove godine se dogovorili da... Večer imaš i mlada i stara publika. Pa bilo je dosta mlade publike, zanimljivo. Znate koje te pesme? I znaju pesme stare i ovdje neke novije i tako. Baš lijepa atmosfera, eto, ono, poslije godišnjih odmora još dođe onako posebno lijepo večer. Najavljaš mnogo gostovanja u septembri, odiš nadvor od Jugoslavija, bivša? Pa ja imam sada neku turneju za naše ljudi, mislim, pretežno su to naši ljudi iz regiona i jednu turneju po Americi, 3 vikenda, to je jedno 6 koncerata, zatim koncert koji je zakazan u Varaždinu, poslije toga i u Zenici i mislim da ćemo u ovom jesenjem periodu verovatno svirati u Beogradu ili tu tako u narednom periodu. Dakle, imam i neki zakazan koncert u Londonu, ne znam i tako. Dakle, eto, dosta će biti koncerata u jesenjem dijelu. Nemaš umor? Molim? Nisi umor? Pa, evo, cijelo ljeto ništa nisam radio. Odmarao sam 2 mjeseca, tako da to zavisi od organizatora. Nekad se potrefi više koncerata i nekad se prave duže pauze, pogotovo kad se izdaju neki novi albumi i tako, onda je tu malo pauza jedna estradna, ali to sve opet zavisi od nekog rasporeda i ja malo pravo da vam kažem, gledam da nisam često, da malo je prošlo vrijeme tamo gdje gostujem, tako da onda eto ljudi malo se i požele i obično nešto novo se snima, pa onda to sve zajedno se nekako spoji. Kako si zadovoljan od našeg gradonačelnika, od lokalne samouprave Kavadarci? Pa odlično, svaka čast. I kao da stvarno napreduju, evo i ovo je baš lijepo što pravite svake godine dane vina i to je ovako nešto što je već tradicionalno poznato u regionu i šire od regiona, tako da ljudi vole da dođu ne samo ovi koji su iz ovog kraja, nego i iz cijele regije. Završujeme, nema mnogo da te gnjavam. Jedna poraka da oni što utrke te gledati na televizija? Evo, pozdravljam sve stanovnike i okolinu, sve vaše gledalce, Kavadarce i prijatelje, naravno i Negotinu, sve ovo okolo što ide do Velesa, sve što je vezano i za vino i želim vam još veliki uspjeh, pogotovo što je Tikveš već svjetska firma.